kiang ngin ya kun shwa ngin ya kun shwa ya MP snap ha ngin ya kun shwa ya MP election te on daladap ke MP election kini ki BPP kan sa rem hak MP kani kal air kan sa tanda kalong da kongpong yo kabut kabapajudan boyo mano mentala kulumar biang nginle kumno sipon nga iki ongin pelong election MDC no mentapat pai satai upra pai seni upra ngamtip lakin pelong em ya ke MDC election bandai tangata kila Pedro ani tip kumno bangin pendai tha kumno ban penjano ekanikal air jupra kumno bangin yo ban tano igini ginong kersan pra kanang baka alpu prate kanumlong gobolong menta anrenga sikwa banong tangkat ni kibriu menta hapa kilet jingpit kilong kibriu kibasta kijupet don garanti ne em kani katiar lada ya jingpit yang don garanti ne em lada kasniu no posisnam uto unong diwong em ha sansnem garanti lada kasniu pen paino ngiru ngelayo igi bekum kita ti ginong kersyang kibal a garanti tingi Bamdai Tagampi Ndai MDC Emily Arjara Pupraru Yen Pinjot Yaga Boys of the People Party Kata gadai Ka garanti gadai namdai kata Kadai na mamapi Kipai ba piyong nang ni Shakmat Ko kinang elam Jong the Boys of the People Party What to slay MDC ngin job Emily Arpo Prangin job katay namday kata namar kata kataw ngem sarong henrengi scam bo Arpo Pra onde upali Jong the Voice of the People Party dan sensyar ya kami dari kajong ngakwaru ban pen kenmal baga Voice of the People Party kelawan rakyat terukam perkat kabat temai haga jimut perkat jangan jat meriu bat kani garukam perkat kabat temai kalau yok jaka kalau besut kalau syang ne haga jimut ki perkat jong ki pat ba bagai kata garukam perkat temai kamdai tangga bele election klaim pisa kamdai kata ga klaim kawai klaim doi kani kalau pau pertai menta kat hadu ba imadu ilai jingero mentang imadu ilai jingero oh shisha lem pisah kisong jahi kiong mentangin hap het lelang no imat ladang bakla mo kiong kumta bangin hap lelang kabamut min shwa kile kumno pila sno thoi to ki pat ba be janga namar kata daw ken kiong le kumta te on sedon sibun kibon le menle hagadur jonga VPP nang le syakma ko kipat ba be jonga an sedon kiban wan kiban numpulut pisa oh kiban le kumbale dagalenti nrei ko kipat ba syaniha hangi kinongelam bangin kedau lenti yapi kipat ba wat numrahi halaga jongga jing start yo ngisak riam hagita kirukam perkat kibalaya kre banyarwalang daga sur jongga Boys of the People Party hey namar kata kadau kani ka jingalang galong ka bodon kam ngilit pai shiki ying kisem kibrig ba scam ga jimot ga perkat bat ngien nang tray shitom pitep kumala pen kenmau mene ngila job lai po artli ki constituency lai po artli ki constituency ngila yo ya ka sarkar ka ba scam ha laring isensyar ya ka sarkar jela ngien bat triang ken ya kini ki lai po artli ki constituency kitu ki bala kersan pra kan mau bat scam kanu kebut mengenai yo ngin bat scam haki shrong ki tau ki jni
nginom persyang banlang kadaw baka takabut kan sentut no anang em tang mentaru ke BVP kalau don live who are not ki Emily laring le ya kan election Emily ko kita what ong eba I ticket you to mo I ticket you to mo kampau syania hangi yanu ngin say yang sembet I bet on the jingle shani namar nidon kam ban penen kam Pigi ba penumla lesi ban yui ban toket komangi isong kum kinoelam Jonga Boys of the People Party. Day namar katakadaw ko kipat ba bi jonga pilai gijing kemen yangi yagani election o kamen sim kala kemen smobha wa numlong kajing katakli pat hakipor kipanai kibanwan yangi kinoelam alat yangi daga jing start namar uba arden unumle amarwe Anum dan balik marway, the State Executive Committee, the Election Committee, ki but rukam trekam ki don ha ka Boys of the People Party. Kani ka kubor kabang ikwa manong kani ka jing job Jonga Boys of the People Party kanum jashu.